Yes, reka twongere twashimire inshuti akundwa ba Rwanda Media mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikomeza gutambuka hano kuri Rwanda Media. Uyu ni wa mwanya mwiza tuba tugorotse kugira ngo tubageze amakuru agiye atandukanye arimo kuvugwa muri ekipe ya Nyamukandagira mu kibaye ikasa imitutu. Ni ikipe y'ingabo z'igihugu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ikipe ya hano gose inyarugenge, ni ikipe ibarizwa muri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tugiye kuba turebera hamwe amakuru arimo kuvugwa muri ikipe, tugiye kuba turebera hamwe bimeze bite ibya Rutahizamu w'Umugande, bimeze bite ibyo Rutahizamu w'Umugande urimo kuvugwa muri ino kipe mu biganiro bigiye bitandukanye n'iyi ekipe bita Azizi Fahati Bayo. Uyu bita Azizi Fahati Bayo twamubabwiye, ariko ibiganiro n'iyi ekipe ngo bishobora kuba nawe bigeze kure iyi ekipe, dore yuko yamaze kuba imwifuza. Tugiye kuba turebera hamwe uko ekipe ya Aprfc Football Club uyu mwaka wa 2024 dusoje uko yaje kuba yitwara mu mikino yose yaje kuba ikina. Turaza kuba tukubwira resultat zaje kuba ziba n'amarushanwa yagiye ikina, ndetse nuko yitwaye n'intego ifite muri uyu mwaka wa 2025. Ntucikwe weho, icyo bigusaba no kubana natwe. Turaza kuba tugwana n'andi makuru menshi cyane arimo kuvugwa muri ino ekipe. Turaza kuba tuguhereza update team news, amakuru ari agezwa arimo kuvugwa nyine muri ekipe mindani mutari muzi, mugomba kuba mwamenya nk'abakunzi b'ekipe ya Aprfc Football Club. Mubane natwe mutaza kuba mwacikwa n'amakuru menshi cyane tugiye kuba tubagezaho arimo kuvugwa muri ekipe y'ingabo z'igihugu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tubaye ikaze nanone mwe mudukurikiye muri majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, uburengera bwayo, umujyi wa Kigali na muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tubabwire ko mwe mwese muri dukurikiye muri kiganiro, wowe udukurikiye utari wakanda kuri iyo buto ya subscribe, yikandeho kugira ngo dukomeze kubana mu buryo bugiye butandukanye. Yikandeho iyo buto ya subscribe, numara kuyikandaho kandi kunzogera, numara gukanda kuri iyo nzogera uze gukanda kuri like ukunda iki kiganiro, noneho umanure muri comment tubwire uburyo ikipe ya Football Club uburyo tugiye kukubwira yitwaye muri uyu mwaka. Uraza kubyandika nyine ukimara kumva resultat tugiye kugoye uburyo ikipe ya yagiye yitwara muri uno mwaka. Hana kamwe turasijya inyuma, turaguha ku murongo uburyo byagenze, utubwire niba uko ubyakiriye uko yaje kuba yitwara muri uyu mwaka. Tubwire neza kuri Rutahizamu, tubwire Rutahizamu irimo gushaka w'Umugande, tugiye kuba nawe tukubwira uti bimeze bite. Tubwire uburyo mwakwakira aramutse aje muri ino ekipe ya Aprfc Football Club. Reka twite cyane mbabwira yuko ekipe ya Aprfc Football Club ikomeje imyitozo zikomeye cyane, ikomeje imyiteguro, irimo kwitegura umukino ifitanye n'ikipe ya Musanze Football Club yari mu karere ka Musanze. Ni ikipe ya Aprfc Football Club ifite urugamba rukomeye cyane, idashaka gutakaza umukino n'umwe, idashaka gutakaza amanota na make, kugira ngo ikomeze ipuse ikipe ya Rayon Sport, dore yuko ikipe ya Rayon Sport ari ku mwanya wa mbere ubu ngubu kugeza amaginga ya. Ubwo rero reka tugereze turebe ese bizaba bigenda bite. Ikipe ya ifite urugamba rutoroshe, aho izajya hariya mu karere ka Musanze kubicakirana n'ikipe ya Musanze Football Club. Ubwo rero reka tugereze turebe ese bizaba bigenda bite. Reka duhera ahangaha, munyemerere tuze kuba duhera kuri uyu mukinnyi mbere yuko reka duhere uburyo ikipe ya Football Club yitwaye mbere yuko mbagezaho uyu mukinnyi mbere yuko mbagezaho uburyo byifashe, uburyo ibiganiro bya ekipe na APR bimeze, ndetse n'icyo APR imukeneyeho n'uburyo barimo kumvikana. Reka tumanze tubahereze amarushanwa ikipe ya Football Club uyu mwaka yaje kwitabira. Reka tumanze duhere muri League, Rwanda Premier League. Aprfc Football Club tugiye kureba uyu mwaka imikino yose yakinye, tugiye kureba imikino yose yakinye uburyo yitwaye. Reka mbabwire ko ikipe ya Football Club muri Rwanda Premier League urabona yuko imikino myinshi yayitsinze uriya mwaka, nta mukino n'umwe yigeze itsindwa muri Rwanda Premier League. Umukino yatsikiyemo
ni umukino yanganyije n'ikipe ya Bugesera Football Club, ni umukino yanganyije n'ikipe ya Muhazi United igitego 1-1, ni umukino yanganyijemo na SD Kigali ibitego 2-2, ni umukino yanganyijemo n'Amagaju igitego 1-1, ni umukino yanganyije na Etenseri ubusa ku busa, ni umukino yanganyije na Gorira ubusa ku busa, ndetse n'umukino yanganyije na Rutsiro ubusa ku busa. Undi ni umukino yanganyije na Police Football Club 1-1, n'uwo yanganyije na Rayon Sport kubusa kubusa, nta gitego na kimwe cyaje kuba kinjira. Twagiye ubwaho ni muri shampiyona nyine, aho ni muri shampiyona resultats z'umwaka washize wa 2024. Reka tujye muri Mapinduzi Cup. Muri Mapinduzi Cup ikipe ya Football Club yatsinzemo imikino igera kuri 2, kinera kuri 2 muri Mapinduzi Cup, itsindwa inganya ebyiri. Hari umukino yanganyije na Simba ndetse n'umukino yanganyijemo na Marandege, nyuma baza kujya muri penalite, Marandege batsinda penalite 4-2, n'umukino batsinzwe na Singida ibitego 3-1. Ni gutya byagenze muri Mapinduzi Cup. Tujye muri Peace Cup. Muri Peace Cup mu gikombe cy'amahoro mu gihugu, Aprfc Football Club yatsinzemo umukino umwe. Ntabwo byari byoroshye mu gikombe cy'amahoro. Ikipe ya Aprfc Football Club yatsinzemo umukino umwe, yatsinzemo ikipe ya SD Kigali igitego 1-0, inganya na SD Kigali mu windi mukino igitego 1-1, inganya na Gasogi United ubusa ku busa, umukino wo kwishura wundi yongera kunganya na Gasogi United ubusa ku busa, baza gutsindwa muri penalty. Ikipe ya Gasogi United iza kuba yabatsinda kuri penalty, niho yaje kuba ibakuramo. Reka tujya kuri Heroes Cup, gikombe cy'intwari. Aprfc Football Club yanganyije na Musanze igitego 1-1. Bagiye muri penalty, ikipe ya Aprfc Football Club yaje gutsinda penalty 4-2 za Musanze. Umukino bakurikijeho umukino wa Police Football Club, ubwo ni nk'ariyo finale bakinye. Ikipe ya Police Football Club yatsinze ikipe ya Aprfc Football Club ibitego 2-1. Twagiye turi kwihuta cyane, ibintu ntabwo byoroshye. Reka twihute tujye muri Sekafa Kagame Cup. Shaka kugenda tuguruka cyane, dukubita tubangura kugira ngo muze kubona amakuru menshi kandi mu gihe gito. Sekafa Kagame Cup ikipe ya Aprfc Football Club yaje kuba itsinda Singida Fountain Gate igitego 1-0. Noneho umuzi yuko muri Mapinduzi Cup na Singida yaratsinze ikipe ya Aprfc Football Club ibitego 3-1. Anga ikipe ya yatsinze nayo Singida igitego 1-0, itsinda ikipe ya Ermelek igitego 1-0, itsinda ikipe ya Vira iyitsinda baranganyije ntago yatsinze, banganyije igitego 1-1. Itsinda ikipe ya Al Hilal, ya kipe turimo kuvuga, ikipe ya Football Club irimo gushakamo Rutahizamu wo bitagira umugisha Jacques Claude w'umurundi ukina muri no kipe ya Al Hilal. Banganyije byarangiye ikipe ya Aprfc Football Club umukino ufunguye, banganyije ibitego ubusa ku busa. Noneho baza kwikuriramo kuri penalty, ikipe ya Aprfc Football Club yayitsinze penalty 5-4. Ikipe ya Aprfc Football Club iza gose kunganya na Red Arrows ibitego 1-1, aho hari finale yo muri Sekafa Kagame Cup. Baza gusezera ikipe ya Aprfc Football Club kuri penalty 10-9. Murayibuka penalty ya nyuma yuko waje kuyihusha ari uwo bita Tuyisenge Arsene Tuguma. Reka tujye kuri Super Cup ikipe ya Aprfc Football Club yaje kuba inganya na Police ubusa ku busa. Noneho birangira ikipe ya Police Football Club itsinze ikipe ya Aprfc Football Club penalty zigera kuri 6-5. Ni gutyo bimeze. Reka twinjira muri CAF Champions League, aho ibintu byabikomeye cyane,
ibintu ntago byari byoroshe. Twavuga yuko irushanwa rya CAF Champions League ikipe y'APR yaje kuba ibonamo win imwe. Kuko umukino wa mbere bahuye n'ikipe ya Azam Football Club yari muri Tanzania, batsindiwe igitego kimwe muhara muri Tanzania na Azam, igitego kimwe ku busa cyabonetse kuri penalty. Umukino wa kabiri bakiniye hano mu gihugu hano mu Rwanda, ikipe ya APR Football Club yaje kuba itsinda Azam ibitego 2 ku busa, iba yisezereye icyo. Reka tujye kuri Pyramid. Umukino wa mbere baje kuba ukina hano mu gihugu hano mu Rwanda, aho ikipe ya APR Football Club yanganyije na Pyramid igitego kimwe kuri kimwe. Niyo banganyije none bagiye muri Pyramid, ikipe ya APR Football Club yaje kuba itsindwa na Pyramid ibitego bigera kuri 3 byose kuri kimwe. Ni gucyo bimeze, nguko iko ikipe ya APR Football Club isoje umwaka wa 2024 imikino yose yakinyemo muri uwo mwaka n'amarushanwa yose yakinye, uko yaje kuba yitwara. Kimara kumva iyi resulta y'uburyo ikipe ya APR Football Club yitwaye mu mwaka ushize, urabona weho bimeze bite? Bundi muri rusange Aprfc uyu mwaka yakinye imikino 48 mu marushanwa 7 atandukanye, ariyo shampiyona y'u Rwanda, Mapinduzi Cup, igikombe cy'amahoro, igikombe cy'intwari, Sekafa Kagame Cup, Fegofa Super Coupe na CAF Champions League. Muri iyo mikino kipe ya APR Football Club 48 Aprfc yatsinzemo imikino 23, inganyamo imikino 21, inatsindwa imikino 4 yonyine. Urebye imyitwarire ya APR Football Club muri 2024 wayiha amanota ngahe ku 10? Twandikire muri comment utubwire ngo bimeze bite. Tubwire ngo bimeze bite, wowe wayiha amanota angahe? Reka mbabwira yuko kipe ya APR Football Club muri transfer news, Azizi Fahad Bafayo ni rutahizamu w'ikipe y'igihugu ya Uganda ufite imyaka 26, metero 1 na santimetero 85. Uyu musore aravugwa mu biganiro n'ikipe ya APR Football Club ko batangiye umwaka bamusinyisha kuko bamushimye. Barumva batangiye umwaka bamusinyisha byaba byiza, kubera ko ikipe ya APR Football Club yaje kuba ishima uyu musore wariya mu gihugu cya Uganda. Ni umukinnyi rutahizamu nyine ukomeye, dore yuko twanamugarutseho mu biganiro byacu bigiye bitandukanye byatambutse hano kuri Rwanda Media. Ubwo rero reka tutegereza turebe ese uyu mwaka wo ikipe ya APR Football Club izaba iwutangira ute, dore yuko irajya kuwutangirira hara mu karere ka Musanze kuri stade Ubworoherane, aho iraba icakira n'ikipe ya Musanze Football Club. Niraza kwa itangira umukino wa mbere muri uyu mwaka wa 2025. Ese iratangira itsinda cyangwa biragenda bite? Reka tutegereza turebe ese bizaza kuba bigenda bite. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.